Boinia kan local sana hi Mizoram Secular Alliance LI online politics in London so meka yan Mizoram ni tena kan siya ni control moment kan siya kami buat kan thak ba yan kan du than na tu kan siya na kan Boinia yan mipite kan han silu sewa nama sabira kan silu itu kami Mizoram Secular Alliance India Rama political party yang tak party masih ideologi santai ania BJP oma ani cuan Hindu Ramdin dua Hindu Rashtra pakat zok ju Indian National Congress ania Indian National Congress cuan sa pajalen na sa patinte jalen ta tanong hi anu thunga chumi chungchang chu Boinia hen soitan dua Tichuan Secular Alliance dinin Hindu Ramdin na ilong na turatan le Christian te le sa kusang sang te jalen ta kakan ong thei na tan tun in than hi apoi mo e mabang yan he pu hi kanun soi ani tuna hen Secular Alliance yan ba kusang sang te ZPM te MNF te le kong san lam te po min top turin le Secular Alliance and their doing and so on. Cuan parti sang singa cuan PC party in Secular Alliance in local. Cuan PC party point to be thousand ya PC le ZNP and itu. Cuan andi dan Secular Alliance kantor kita. KI Secular Alliance akan chairman kita. Kan member secretary di Alola Keng Lawak Pusiama Andia Motor Te Boy itu kebankan Lawak Te Kalau ni dalam kan flight kan tahu siap oleh Boinia yang ingat tinggal yang isu tak mai di depo zona kantonga nasan su BJP ya tiltum di dan mangkian hati cek cetak alotin sinasuan di kan BJP ni Ama sabera chuan sang ni som bakwa election manifesto akan Jammu Kashmir thia ke tu ni 370 article 370 India dan kuin ka pai do na dia ATM lawang kan ti lain August thalo ni sang ni som bakwa kan parliament danang thlapin State Sarkar ka achieve ta President's rule ada chu dilai tak chuan UT panya chen phok man Jammu and Kashmir le lataka ti chuan UT apo chegar chi assembly ni lo pe hei na le ta chu tiang chu nia until tuma hian chianga dan ma tian ni tlarwa khaning tin ma soi se ki lo ba parliament dan bang zela atia ba hian chu chuan ayada huna Musalman Babri Masjid umna Rama Pianda Lokin Ramtin Kulsakan Tuma Cukup Sudanan Tapi dia Supreme Court order angin Sakan kita Tin CAA hanti dia Citizenship Amendment Act ka Kang den depo ka Danan Tapi Parliament Pasannya Heta Kan MP Bakat MNF At sanga MP ni Puro sama pokhan, hausu ngakhan, CAA kathok lawang, kawat lawang alam jangkon kawat lawang tijungkhan, awat le katoi. CAA poidan tu rehi, tu na henda lang lo mase apoi tel do na. Mundang suka soi lawanga, Hindu te Buddhist te India chol ko fran kachu. Andu na mun an ron te ya, ti du dai mo ti khreungan mo ni kachuan CAA la na chuan. Christian ko kalau lu be thei tu Russia kan ni takna in Norway nuat ya ni a chumi ni banchon Bangladesh an han boi ko khan enga basa lo lu ma se tam tak ka chupi a te ten an dang ki ra passport pakat po ram palai le na thi ka
khát yang khan ya tu na hian an tamru pui mai sia Bangladesh apa Hindu te Buddhist te eng ma chuan lam sia mi lo chho ta se kha CAA dan wa ya khan helai Mizoram hun nge hi anong du na ni chuan anong thei zel do na ni chu wangi citizenship bilateralization angin an pe mai do na chulai ta chu in chim ral na kolian lutuk mai hi alo ani tak tak pun athena chuan mizo te ta chuan an na hiau do na ni ti kha tam sia ko mi ko sia a chu mizo le chuan hemi UCC hi Uniform Civil Code hi hei hi Modia Khan RSS par Audi Paretan ni Khan Aswini Samile Somhile Pali MP election ha yan kan implement ang matiyan ni Suwang athil ti tore reng danang thapani awang Khan ni kuma December ni kuwa Khan BJP MP Kiron Lal Meena Khan Private Members Resolution in Rajya Sabha apuluta atlang tlat mai ni kami ni wang Khan anbu thuri zom to Lok Sabha po tlang tir ngai nu ta chulai tak mai chu ni poimo ta chu kumida hian state panga kan thang do na India ram hi sa ko zalen na ram kan tia India ram sa ko zalen na ram timaila kan zalen lo ni Kovel ram za so pole panga hian Christian te ti du ta na ram nasa ta ka Christian te na to na ram som le pakat tlan so hian atil tat mai sa ko zalen na kan dan tu ya kan ni chung pon chu ti kho chuan Christian te min ti pretheya min ti du da tu na hian kan sa ko zalen na secularism mi lo ta pe na chuan Indian an fakam nge kan ke kan la ka na num ro nang ka ngai tu ngam po in mam lo ni chu mi ni ba chuan ati thei lo na tu hian kan chan nga ya mi zo Christian te hian kan Christian na da poi mo helai til hi kan ngai tu tak se ta ngai ni tu la hian sam ni le som ni le pathum ba ka hi chuan parliament in than ma zo mi state tu mai tham mo to lo ba chu i election commission na nimina an kom na kanan sui chiang ni chu mi ni chuan in parliament in than ma zo state panga kumin in thang tu che kan ni chu mi a chuan in MP anga to mai ni tu na hian kan dan sang khat sa ko som pero 42nd amendment na secularism socialist an lo da lo kha India dan pui ruang am dian lai ber triangula congress or tar lo da lo kha pindra prime minister lai kha sumi chu payan do ni chu ga secularism ka an pai chuan ke ni tan chuan pom mai na ong to si la ba chumi pai thei na tura chuan Lok Sabha chakna nei ka hi to kha enge lama mo kan ti chuan kumina state panga in thang tura hian pathum tal hila kan do ni stuna som pakatan nei to an nei sa to ni BJP hian state som pakatan lam cham pathum an la belle thei chuan helwin Lok Sabha karanga chuan state som le pali te khan Indian state zong zang te kami te khan in an mani state cheba an house assembly house an lo approve le me kama ti chuan sa president na chu payan yanga UC sian pang zui do na ni chumi ta ka chu tu na hian an tum ru em mai ni kan tla yang ti kan lo wang hian hemi puiten i sia pu dan an thap zelin a khoi du hiron be chho sia tu na ko hian dan an thap maya kan sa president nei payan i chuan kan ni le to ngai do Achan chu tu na BJP chak nei special majority kan ti ang hi atheng phak thak mai ni chumi ni wang chuan in Lok Sabha ko na chak mai MP za thum som thum pa ni lai mai ku an ni thak mai at chak to pa ni Congress ne tiang za ti ala nei ngai tu nu lama hian chumi ni wang chuan BJP na amendment na lo siama secularism ti alo pai to chuan sa ko zalen na lo pai to UCC alo man to kha Congress ya nan lama lo langin kulaya central sarkar ma se kami pai thatura chakna nei zo to si lo chuan sa ko zalen na ki chukan ni de to ki na
amendment nei phatu ko sakna ani to si lo chuan chumi ne bang chuan voi ne hian hei hi kan sia ta ngai me ma kan inven na sa nga ya chu bangin kan sia to ka soi ko khan party pani te ideology nam lo ma hindu ra starting to le athok pui tu cho party lamang e vote kan thak don sa ko zalen da tu Indian National Congress le athok pui te lamang ti kan ril ruwa yan kan ta nga ya tu kubin in than hi apoi mo tak zet setani chen ka ti chuan na kuma MP thana ka vote nga Congress chu central lama lal se elama hi chuan lal lo se ti uthi ma se chu bi kan ti che chuan kan tai so wa kono ma chuan Congress ko lan ta te reng ni se kumin chu nga adu anga thala lo che man chuan Congress yan apai tha to ngai lo pai thei ni kalai sa ko zalen na UCC man te ka chumi ne bang chuan kan biru amang anga hi to pin hei kan putara tin kan soi da lu pakan chu kan ram he ram hi pi e pot changa kan ta ni a hei lo ram kan kan nei lo ni khoi mu na ko kalila kan ngai thin kan ram hi ma se kan ram chu nga hen thu nei na kan nei mang don ta lo hi apoi tak se ta Forest Conservation Amendment Act 2023 ka mun da wa kan chuan kilometer za foreign ramri border tama kilometer za china ka state in thune ta kan ni do ka forest clearance ngai do re reng la baramo kan un tha chen ni do ni chu ba ramo ka an don thalin an thiat te to a ko chak lama tang ron te tha se kilometer chu thui fe chen tha do na ni awang lam ni zo che pam bo long mel chuan chu tiang bokin Bangladesh atrin from ko so se chu tiang ko chu mi ram chu nga chuan central thu nei na chawom ke ni han do lo pe mai la kan hechu forest reserve area long po lo pi la India dan pi tang chuan kan thok ni ka he chu mi de wang chuan kan ram kan pian ka ram he ram pa ram kan nei lo no na thu nei la kan nei lo ka lo he Forest Conservation Amendment Act 2023 ko pai kan du tak se kan ni chuan tu na he Congress kan than tin ngai tu na Congress kan thang tin nga ati du ati man lo na tu ri state pamanga in thang tu ra pathuma la pi an awe no ba gyan mit mai mit chin chung kwa Congress kan vote ngai tat mai ni chulai politics chu kan share chen ngai in soi chen na mai mai ni lo awang chu thili thu tak tak ani wa zo ken ni hei kan soi tu na po kan khere nga India ma hian ti du ta na atwar na se me ba Open Doors te Global Christian Relief te the USCIR te he hu te nan chu china chu te na an chu ta chuan India ma ti du ta na war se chu kum sang ni song pare ta tam ko khan kum sang ni song pare ta zari som sari pasari theng ani India ram chu ngari wat hian chuan sang ni som ko ka Christian te ti du ta ni hui sama som pasari theng ti chuan ba song ta chu press anok bet ta in makan theli ti ta lo ba tun Augusta khan kan thele a zanga som ni pangania anwa ya ke pun chanchin thar eng mo ka mo ringot ban voi thum voi ni sen ne to ni khat yang anga press de a ne chep ta da bang khan thil em ba ni chuak le ki tok lo ba kan tu angin tin ba ni lo kan sia United ngani Press of India in the Press Club of India kami tekanian an move ka kan president mun ne na telu ka enga tinge freedom of press kan nei lo mi enga tinge kan laptop min chu sa enga te kan mobile min chu sa enga tinge kan laptop hard disk te theng min lak sa dia lumoi lo na president an ti ko ka kan so ba India rama yan press in zalen ba press kan zalen lo chuan ramazal azalen lo ti dani hei hi chu chiang takino alanga an kap chal zela an uzong ka chu he Christian ina kan to na an ya ina dang le chuan anti conversion act India rama tu na state pa hian dan mang me ka chu Orissa Rusaria hian Swatantra Party la lain dina Madhya Pradesh an Rusaria Suamu Vidya Dal Party la lain ni a chuan Arunachal Pradesh san janata
सरकार लाइन दिया गुजरात आई बीजेपी सांगनी पथुमा सांगनी बसरे बीजेपी सरकार लाइन जाखना उत्तराखंड सांगनी संपरे बीजेपी हिमाचल प्रदेश सांगनी संपको बीजेपी लाइन उत्तर प्रदेश सांगनी संपने बीजेपी सरकार लाइन दिया कर्नाटक सांगनी संपनी बनी खान हेदा थौही क्रिश्चियन के दाना चंचिन छापिल थे दान के पास लिया हमारो जो कांग्रेस खान में था खान सरकार ना लाता लबा स्टेट सरकार ना था तिजुan halal bede kan heda anti conversion act hi apai na le chumi ni bang chuan congress hi chuan hemi secularism hi champion puya ngai bangin champion tuise podwa chu bangin winia kan chenom state til thengpo kan rebeka kan state ta til rakhlap ta ka thenga ta chuani kan prime minister na nauna sani nule pa chana changa modi kongai takin antia plaka tan kinga online da ome me mani kan ram thing kona ro tan sia ko za thum don an ro sana hon na tur nei don tam me ma an chap lok modi hian poi khat poi kam khat poi lain na ala chak so tin chu changla ni lovin kan biak in kha za thum somna pa sare ti sia ni kan tan lo na ma se supreme court ta petition lut kan hanen chuan manipur biak in sia lo tam sia ko lo lama petition lut zong kha zaruk somdi pa ne ni chu mem sia chu internet an shutdown na katiang adu to kan an chen lai kan katlik mi kong khan biak in ti chet zong kha zaruk somdi pa ya lo king man ti na ni chu tiang ko pa min soi sabu tu khan tu na state pathumala belhian Tula ni zomi min paisak lawang session tino ni. Tinggal sila tu kada chuan tualjo party alizela. Tuna ay Manipura po tualjo party zong ko BJP ya loyalty an pledge bangin an tiama bangin. Tuna yan kan zong na tha puite trap moi le mang out hom chu. Fereng ma se kan MLA te kon opposition angin an soisel ngam re ni. Achan chu an mani khanin an BJP ya loyalty an lok pek lo bangkan anti defection bangkan pain daw siya so tiang bokin naga pa na nito ni naga na napan सरकार थी तो जो पार्टी हो को बीजेपी के जो संपत्ति लेकर नहीं मासे बीजेपी अभी नॉमना अनप्लेच अंतियंता तिचुअन वाई कौन बीजेपी इन दिल्ली चंग में करो कंट्रोल का चुबा में एंग मापन दिनम तो लोनी अंतु बंदा में तो चुतियम को किन मेघालय को कुछ ना इंडिया बात सकाइयान क्रिश्चियन स्टेट या कंट्री तो जो पार्टी मांगे ना रन लगे तो जो पार्टी ने मन को रन मांगे आमा तो डायरेक्ट ना रन लंगाई हो बीजेपी लमसाली तो लोकल माय कई मामी नीवी के थोड़ से रन मांगे चुतियम को किन नागाला ना फो पार्टी संग तो जो पार्टी मांगे चुतियम को किन मणिपुर तो ना को हियन रन मन तुम ले आ तो ना रन मन दूर आ चुन तो जो पार्टी पार्टी ते अन्नी ती कंसिया pakat jok chu anisa emine chu ani phel dei ke to lo NDA auma nega boka house ani se an ban kharin BJP lama se na tha boka an chu na ko treasury bench a thoni ti chuan ZPM hi pudwan sia ha khana soya kamia soya ko heta kan sarkar anga kolama BJP sarkar bok chuan helaya BJP unit te hi kan kalka na đến thì trang lên căn phòng tù năng căn sổ ta đâu ăn thấu thấu chú cho đi phía ta các sợi đủ cho đi cả bắt linh ina khai lại campaign na speech anh ấy anh đi cái ari lu chôm đi là sợi lắm tin chú trang là đi là vin chiang cái bên mà anh sợi anh chuan anh phô tu na tu tu vậy chuan cái gì anh sợi này tu tu vậy kini chu kan han thok ho photanga sarkar te kan han siam ho banga tin BJP te soi me serani central tracing and development chak takin kan han thokanga ta chuan a BJP an point mi puithin lunga min hon na mai lo na ni ti BJP ne sarkar tun khan mizo mi puite min pom hon alom do na te chu in ngai thia mangai
step khat kan han lam khotanga a step ni na lalawa chu ke ni a chuan kong ti chu BJP huai tu te kha ka khil da na ni ati na ni chuan lo zu kontak vere mulati in helai BJP ho tu chen ka a voina central BJP ho tu pa chu a ho ta ti ro ti a nang ni chu party nang ni chuan in party khat in ya in de ko te renga Mizoram political issue dia tu non Congress non Mizo non NF siam ani tata tu bang BJP yang ai dia tinani tu biar dia bang chuan in patling na hetian soi chuan to ani di chuan thu takin lo ken tong di kan juna in BJP dia ko vela party house saber political party house saber ni a hemi asum nei te an hailan akan vai bel se sau chuang bel nei ngia ngai ni a kami ni chuan Mizoram mai vai bel se zatum zani bel se la adu se ti ko na ni ti se le ma chu thilom da na me ba ya I har masa bu ke ni Krista zon chuaram kan ni a kan Christian nahi kan practice te lo chuan na do le mai do na hianin hemi secularism sa pa zalen nei kom ta dai la rei lo ke akan dia in song te khara ya atwa tu ber tu kan ya Krista zon chuaram za Christianity naram hi na takatin long na untuk kan ya ba yan tunin thana hi chuan kan dil ru zong in pathian rong song in sa pa zalen na kan te dai mai min sim point sa ko zalen na tu Congress party ibu sa manguti ka kan hangin na ani le ne zo tu